Rezidba bokora jagode je uklanjanje novih bočnih prirasta oštrim nožem, pri čemu se treba voditi računa da ne dođe do oštećenja bokora. Ovom mjerom se sprječava formiranje i razvoj većeg broja cvasti koje su slabo diferencirane. Ovakve cvasti daju veliki broj sitnih plodova lošeg kvaliteta, što se rezidbom bokora sprječava. U slučaju ovog bokora imamo nešto bolju situaciju u pogledu razvijenosti bokornica i možemo vidjeti da ovdje imamo jako veliki broj bokornica koji se formirao, tako da ćemo mi sada prvo opet ukloniti sve ono što je staro, suvo lišće, ostatke stolona na neki način i pripremiti bokornicu za rezidbu. Obzirom da ovdje imamo jako dobru situaciju i mogućnost izbora bokornice, znači mi ćemo se bazirati na tome, ove bokornice koje same otpadaju, njih ćemo ukloniti i bilo bi dobro da se one bokornice koje nemaju kontakta sa zemljištem pre svega uklone i na taj način se eliminiše taj deo. Mi ćemo ovdje sagledati znači koje su najkvalitetnije bokornice, vodeći računa o njihovom mestu. Stiče se utisak da je ova bokornica jako dobro razvijena, da je ova bokornica ovdje jako dobro razvijena, da imamo ovu bokornicu koja je dobro razvijena i možemo ostaviti ovu bokornicu. Sve ove ostale bokornice ćemo ukloniti. Znači, ovo su suvišna, ovu ćemo bokornicu ostaviti, ova je već slabije razvijena, nju ćemo također eliminisati. Znači imamo jednu bokornicu, rekli smo da je ova bokornica također dobro razvijena, nju ćemo staviti, ali ćemo zato ukloniti ovu bokornicu. 1, 2, ostavit ćemo ovu 3, 4 i ovo će biti 5. Znači 1, 2, 3, 4, 5, ovu ćemo ovdje ukloniti. Znači konkretno kod ovog bokora možemo vidjeti da smo ostavili 1, 2, 3, 4, 5. Ove bokornice sada u ovoj zoni imaju dovoljan prostor za životni razvoj, tako da možemo pretpostaviti da su se stvorili na ovaj način dobri uslovi za njihov razvoj, mada još jednom napominjem da se sad već u ovoj zoni, odnosno u drugoj, trećoj godini proizvodnje treba voditi računa da adventivni koren koji se formira na novim bokornicama već nije dobrim delom u kontaktu sa zemljištem, tako da se aktivnost tih novih bokornica još uvijek najvećim delom zasniva na starom korenju koji gubi svoju tu osnovnu primarnu aktivnost usvajanja vode i hranjive materije i treba razmišljati o tome da se zasadi na foliji, ne bi trebali gajiti duže od 2 odnosno 3 godine jer onda prinos naglo pada. U slučaju ako imamo jagodu koju uzgajamo recimo na nekom malču kao što je recimo tip slame ili nečeg drugog, nagrtanjem novih bokornica, adventivnog korenja možemo produžiti vek eksploatacije na 3-4 godine, ali svakako ni u tim slučajevima ne bi trebalo nešto drugo pritrivati. Poslije rezidbe jedna od najvažnijih zahvata je i zaštita. S tim se sprječava širenje i pojava bolesti u zasadu. Zaštita jagode je poprilično specifična u proljeće zato što zavisi od niza različitih vremenskih faktora. Postoji niz bolesti od kojih mi trebali da štitimo jagodu, međutim dvije su osnovne koje prave veliki problem proizvođačima na ovim prostorima. To su prije svega koletotrikum, odnosno antraknoza jagode i druga je botritis cinerea, odnosno siva plijesa. Proizvođači bi trebali da vode računa naročito u botritis cinereji, jer ona može značajno da utiče na smanjenje roda i samim tim neekonomsku opravdanost te proizvodnje. Ono što bih ja mogao savjetovati u čitavoj toj priči je da koriste nekoliko preparata koje mi koristimo u našoj proizvodnji i da na taj način spriječe pojavu botritisa na vrijeme. Specifičnost te bolesti je ta da kada se pojavi u vremenu berbe jagode, već tada je kasno za reagovanje, upravo iz razloga što preparati koji se nalaze na našem tržištu imaju karence koje bi se morali ispoštovati upravo zbog zdravlja ljudi koji će kasnije da koriste tu jagodu. Prvenstveno bi savjetovao da se neka zaštita radi, da se počne raditi odmah u proljeće, da se radi jedan od 2 tretmana nekim od preparata kao što je recimo na primjer Switch i na taj način bi se smanjio potencijal
Botrytis cinereae i da se u cvjetanju i nakon cvjetanja radi sa preparatom Signum proizvođača BASF koja je pokazala značajne rezultate u sprječavanju razvoja Botrytis cinereae. Nakon obavljene rezidbe, odbačeno staro lišće treba iznijeti iz jagodnjaka i spaliti radi sprječavanja bolesti u zasadu. Staro lišće potrebno je ukloniti i nakon berbe. Obavlja se na isti način kao i u proljeće, a na ovaj način se postiče obnavljanje bokora.